तू complainant? Right. Okay. I'm a representative of the complainant. My dad has actually complained. So actually the main reason is CRZ violation. So basically these people running a establishment in the name of CVU cottages, but they are known as the owners are known as Joseph Rosa and Nalini Rosa Fernandez. So basically they have done CRZ violation by cutting the sand dunes, which I can show you right here. They have cut a lot of sand dune, around 10,000 square meters of sand dune has been cut. Beach vegetation, हिंगा झाडां मुखातली माड आसले काजी आसले ते सगळ्यो कातरून उडयल्या. हिंगा रेड मरम सॉयल उडयल्या काडून अराउंड 10,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँडाचेर तेंच्यांनी तांबडी माती हाडून उडयल्या. सो बेसिकली दिस इज नॉट दी ओनली वायलेशन देव डन. तेंच्यांनी हिंगा 2 बांयोय मारलेले आहा. सो इतल्या लागीं एक्चुअली तुका परमिशन जाय पडटा फॉर एनी टायप ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम 200 to 500 मिटर्स फ्रॉम द हाय टायड लायन. यू नीड परमिशन्स फ्रॉम GCZMA. सो हेंच्यांनी कांयच परमिशनां काडींक नासतना तेंच्यांनी हिंगा बांयो मारलेले आहा, हिंगा वायलेशन केल्लो आहा, हिंगा रेड मरम सॉयल घालून कंपाऊंड वॉलां काडल्या विदाउट एनी परमिशन. जर पावल्या हिंगा आतां सद्याक पावल्या पुलीस डिपार्टमेंट पावल्लो आहा, आमचे GCZMA पावल्ले आहा, दॅट इज CRZ. मागीर आमचो मामलेदार PWD आनी एक डिपार्टमेंट हिंगा येवंक ना. इवन ऑर्डर आसोन डेमोलिशन ऑर्डर आसोन हिंगा WRD म्हणटा पळय डिपार्टमेंट लेगीत पावोंक